amasengesho adasanzwe yo kwiriza no gusenga ku itorero Beteli Remera hepfo ya gare. Uyu munsi wumva ubuzima bwawe bufunze, ushaka kubona impinduka? Ahari uravuga ngo nibwira ko navukiye kuba mu buzima bwiza burenze ubu. Wifuza kubona wuzuye ubwiza kandi neza y'Imana iganje mu bigize ubuzima bwawe byose. Ushaka kuzamuka ukava mu butsinzi ujya mu bundi butsinzi, ukava mu bwiza ujya mu bundi bwiza. Yego niko byakagenze, ariko birasa naho ubuzima bwawe buhabanye n'icyo Imana ivuga ku bayikorera. Iki ni igihe cyo gusenga nka Yabesi, icyamuka mu mugisha rwose ukagura imbago yanjye. Ayo masengesho azatangira kuva tariki ya 19 kugera tariki ya 21 z'ukwa 9 2018. Mu gitondo ni kuva saa 3 kugera saa 10 z'umugoroba azaba ari amasengesho n'inyigisho. Naho guhera saa 11 kugera saa 1 z'ijoro ni ibiterane by'ububyutse. Tuza turi kumwe n'umukozi w'Imana Apostle François Nkurunziza, umushumba w'amatorero Beteli. Icyamuka mu mugisha rwose ukagura imbago yanjye.